Sheke TV ibhele legazi. Sheke TV ibhele legazi bahambele endaweni ke yasekhonjeni economy wakhona khona abaculi abaswaswe konke manje ngikuphathele ke ozobe ezihayela inkonzo osikhala khona nje manje inkonzo uzakithi angikubelele kwabukani sathe mhlawumbe nje ukuzisho ukuthi ubani okabala kule ndawo ngimele usinga amakhoba oluntu edemokratini bangibeza okay nje manje yabona nihlayela namaciko ahlukahlukene la ehholo kwalomtiya wena mhlawumbe yimuphi umculo owenza wena umculo engiwenzayo owenzayo wena nje ngikuphi owenzayo wena engiwenzayo njengamanje ngenza izinkonzo mhlawumbe nje awusithi ihalabuze kancane nje enkundleni osezayo inkundla engizenza ngibhala kakhulu ezosiza ilungile ohlale yona esingasho ukuthi esimakade bathanda bonke abantu abadala okuyizoni esibhanguke kanye nesikwalo wadala mina wathangile ngelosi emhlabeni basebenzisa mina seqosheni bakhanyisa nakulezi yazimo indlela kakanethabile bathanga ngabafumeli bezibona mina ngeke ngasikhala izinto ezizazizisho ngingacabanga namshuka ngisabhalele yakhonje ukusebenza owangiza sonke isibeke ngale sonke ngengavela ngabhuqa ngazo zonke izindlela ethanda Sisazwa kakhulu mhlawumbe nje awakho okugcina ongafisa ukwakhe nokulenza ukuthi ke bekulekelele kulo msebenzi wenzayo hayi khona siyabadinga kakhulu abantu abangisapotha ngoba ngabe lento uyenze yedwa ukubona ukuthi mangicabanga mhlawumbe seneminyaka weshumi ngikwenza manje umehluko kuvela kancane ngoba isakalazi ngiyamdinga khona umuntu ongangixhasa mhlawumbe ukuthi ngisacela ukuthi usebenze phezu kwalokho esisekhaya ngoba mangicabanga mhlawumbe ngaqala Kulungu lapho ngoba usushilo kusezwa ke kanti abazokwazi bebukele video bazokwazi bekulesi kungakhulu lesikhathi sathi wasepasana sibonga futhi ubukele oGesheke TV ibhele ke mina uzobuka le video sisake yenza ke inkondlo kuyafisa ukuthi ke imeme ngabe imshado noma kuthiwa yini kodwa ngiyacela imeme izokwazi ukuthi ke izokwenza umsebenzi omuhle phambi kwabantu sathoza kakhulu